kwa nsonga ya mafuta hizo kabantu ba Bunyoro tukutegereza government ya kubeneyongezamu akasente kwa percentage egenda kuhereza 10 neherezaho emu cyali ntoito cyakwe nikienda yongezewa percentage leto ready tukimanyira ngo aritekerero so ba MPs baitu kwatagere nabo baje kugenda linga balobinge basobora kuleta amendment they bring a bill to amend kwa maninga iteka kurangu abantu ba Bunyoro twafuna muno hakitu kya mafuta stand yetu ekyalemu ngu government ya Uganda esemereire kuhereza akantu akali special omurujungu kubahereza affirmative action haba ebintu bya mafuta nibikaija hali abantu ba Bunyoro kitara kingdom abaikairoho nkobukama institution na district zaitu zona eziro Bunyoro kurangu batungira akantu akakali special muno itokusaba kwetu tugamba ngu orundi kintu sobora tutakuongezaho amagobagano niko abana bayingi batunge emirimo ntukimanya ngu okutunga emirimo kimu habizibwe bikuru muno tali habwa Uganda yonka but even habwa NC yon. It was a big debate in Parliament, in the cabinet. That's 1%. Maybe you'll get more time explaining it. Some of us wanted 10%. Oh, people will not listen to us. May I believe, if this oil flows the way, now that we are going to make what we call the final government decision before the end of this month, umusaruro hanga esente zibakonsaba abajungu nsobore kugera injini. Even 1%, you get a calculation. Supposing we are getting $3 to $4 billion US per year. Na bwetu kutwara mukamo maisi kintu kutwara abantu baitu maisi nikyo buli bujunazo baitu twena bebembezi kurwa tukolire hamu twera abantu baitu bakagenda maisi ebisike byonna bitako kurungi na abaikiriza bedini abantu baraba bali kurungi ebisembo bijja kutahamu bamukiya sabiki asogera kuija ati kata soboreki omuntu yasobora kuija